Rongteke Baptist Fellowship Mesen pen Christmas talon pon. Duarbaguri constituency ke parlo Daithor police station ke parlo Rongteke Baptist Fellowship Christmas talon pon labangso. Hempu phan karjo amai kachipa hempu ponde kon Robertson ronghang pensi japorno. Karjo ho nimarle hin pen hempu phan ke roalun en ponno. Lapen Sunday school mumar lapen ingdir sara ronghang pi penta. Arna malun parju ponlo. Lapen arna malam kiwan than bang elbat ronghang pensi than ponlo. Christmas laki pirthi muni rakhai do ana phan ning kang sam lapen papen ke pajogi si banglo kupe pinang an than pa jermi ponlo. Lapen ke sara ronghang pipen ta Rongteke Baptist Fellowship ki bang long ke ning arong pik lo kusipa chini pon. Lapen ke arna malun kilunta ning hang pik lapen ke pai potun ta nang sapordun pik puta than pon. Lapen ke non ki bang ji sitami arna malun paklang pon ji puta than pon. Rongteke pen Harson ronghang report Time News Difu. Kebang lo bonco dagali alang li akam pen ministry bagi paklang ke lehango alang li pap apartment ilidum andai webinaman pap anam pen ilidum cross ka tinang lehango ilidum just like Christmas abot ilidum ni ngasi bilang sike lehango kan hon alam lo pen bangso kan hon ke ajat pen da pangbar gela ke ku akan hon birthday ka do ka we amuni da pan Nasi labangso a good news ke it is not only for the Christians ilidun Kristo han ikroy dum akan cho kali labangso akan hon lage ilidun kado kawe amuni da dum pa debo terai dum pa lapen arna mapana kan hon cho kali akam sme baklan hon that he gave the piloma you see a past tense lage pian lo give okay present tense lo give okay past nodi that he gave his only begotten son de alang bidalo ilidum pinangana kan hon ilidum do ne jimon o ne ingin so ko alam da ilidum ingin so me ong da so panjo ilidum yeje sami abu di open ilidum alam sin yeje akam baklang de kida abu da do bi sitame ahope akan hon le jong sido bolote ilidum labangso akan hon ke ilidum akam be ilidum peklan kon keginji lagi arna itu man peklan pamilo tapi John 3:16 no itu pan ethan pamilo lapel laso kan hon ke nangli lapel itu kivir belaji itu meheran ke ram jobloji adin si itu pan atai me pila pan prosolom chichasi langi biloma alangi tinano lapel labangso akiti lagi kitina kali alangi ko kiti ben chai kusi alangi itu man ninge ke itu man pitulo la hello itu hopper Christian atau basic ideology abang ke अच्छा सर नाले पने सी कार्जू चांग तू मांग लो क्रिश्चियन हम तू मने क्रिसमस लो कते अन्नी करong tek dak tel sila sok thak nang le ka ke long क्रिस्तो फांग की कोयरा तुमान पना ले पचनी जी mat kalang lo ahok lo ilitum Christmas ahot lake ilitum Christian atum anke ilitum aningarong prekdak athi ke ilitum pan ke ningkarong mai arni lo athe labang so arni lake ilitum ahempu Jesu Kristo amhang ke arni lo na pen labang so arni alangli methang sing hemreng me chi otekang si ladak pirthe ta nitum pap pen ke pejok ji phat alangli labang so pirthe banglo la pen labang so aning the nilitum phan pidekang lo la suppose ni tu ningarong pek अच्छा सर नang lida ke rong ke baptis fellowship long ke bang pen nang lining ko son la kamat hapon nili ningarong pek ladak nili kewang cheng lang la pen kewang cheng stame nili ningarong la pen ning sam du pek la pen ladak ke ja tum fellowship ke ja la pen rong ke ja tum stame alang litum chipet du pek pek la pen meo la pen pini arni ke the arni nili phan nang ke pha la ke nili phan ko pai ke the lo la pen la punat ahabar stame kewang tulong la ke ningarong pek an अच्छा सर नang lida ke rong ke habar ke bang mat dak rong ke baptis fellowship long ke bang pen dak nembar tum la pen dak sisa tum pen nang tum ning karong sini tum nang thek long
สิละซอนิ่งกระร้องประทังเลยละกาเวียงร้องดังอารัตนังลิปัจจุบันนี้Pachining tum athe ladak ni li Rongteke Baptist Fellowship along kiwang chingben same ni li kathek long project ason ladak keja tum same aning chiparong pik alang litum hem sivet ason thasi labang so fellowship along alang tum kachirap do kachito thek long lapen labang so Christmas ki pachun yipan alang litum chipeduk pik pik abosi alang litum aning karong nili RJ long same thek long lapen bihek thek amumar tum same hastro apot kipu lapen alang litum lun lam kilun ki kan ben semelang tum ninge chiperong alang tum kachisik ke thek long lapen Mesen hospitality ki pin ke thek dam long la ki isi ki Mesen ang thek lapen ilitum Rongteke Baptist Fellowship along ilitum Charlie pon vek nang ji sa nang li ladak tandang mate speaker hin met nang li bang lo si nang li mondli bang e konat si nang li na mondli bang li bang lo onili ke Dipu Baptist mondoli ben sigba aprang ke UC Church sipu same non abinongat amena bangke Dipu Baptist Church chani nang li tum ladak long ki baptist fellowship long ki bang pen nang li tum Christmas kembuji su phan anong ko pethe na tum ladak nang chi tong nang nang tum aning ko son la tu meaning arong pik hangjang itu bang bia ko pan tai tum chathan ning arong pik ji pini Christmas ya thema dipu pen dak rong along bang ke sap o ke prek do man dak ning ka rong bang hadi excitement bang dak asap o ka prek do sebab tu ning arong pik hangjang la pen ning arong o dak do ko we fellowship isia tu phan ke ja tum pen dang lock members man tame ni tu phan la puson nang ki receive ki Mesen pen tum phan ki receive la pen than ki chak ki chok ki jun ka do ka we ke do ka thak mi pik hangjang itu mal suppose ning arong pik अच्छा नाली बुपेन आना मलून किलून नाली से जुमे पे कुसेरा तुम पोहरा से नाली अपना मतलब सोम लून किलून आना मनोंग तो क्या दो नाली किलून लसोम दो में churu parlon karjo pot nili bihek pen talun kilun ning hang pik lapen nili pai nili putum tame nili phan lun kilun nat ajur nang pidun pik hangjang lapen nili penang anadim kedam pen nili lun pen ajok arna manong pathelong pik lo ni arna phan smya kiru pipar pik ni phan nili tek open pot kali lapen ni kachini open pot kali lapen nili si jumisen la pot kali bon tame hem puji su ni phan ki japen ni ki pon boma pot ni alang phan smya kiru pipar pik नाली नॉन नाली प्रांग वांग तुम लसोम था आना मनोंग मलून नाली किलून थी पाना ले कच्ची सिक do non ke bang ji nili non nili arna makami kremi phansi nili chi pathik pon basi non ke bang ji aning ka nili theology ke porhi phansi ni thik pon basi hala pen wang that same nili la puson arna malun kilun pon ji phandi ni tu me thang akhayang bong chot kali bon tami akaprek akhayang bong same hem phuji su alun pen a jok nili ke pa thang ji phani nili ning hang parpi खाना नाली के कोना तम मंडली पने nili ke Rongching Don Baptist Church Dipu Amondli नाली मेन को सोने nili men ke sara rong hang pi Loganpi ini ada sotra sini lapen ada kita pun bahwa tetapi aku pergi kerja apa sahaja. Loganpi ini ada sosial rangke inu hala tu madu marja thalo lapen ham hu ada atur hala tu bethe bitha tordang